Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Unity, Victory and Prosperity ajai mek Lumbajong constituency along ta mesen pen ke pachun. Pini Phaikuni ni Phaikriner Kep Arni Lumbajong constituency aparman Unity, Victory and Prosperity ajai me Dipu Gofboy HS Patua Klamalong si mesen pen pachun ponlo. Karbi Anglong Autonomous Council CEM a Kemang pen Karbi Anglong Angkang Long Inkoira Trok a constituency along Kaching Thur Asayamo Kapili Edji Lapen Rat Akidu Kisung Kachinichi Aphanpura Kiramtang Arnipen Kaprek a constituency along Unity, Victory and Prosperity Amai Kireng Pon Asonsi Pini Phaikuni ni Phai Krenar Kep Arni Lumbajong constituency Abaha Dipu Gofboy HS Pathu Aklamalongsi Paman Ponlo Adap Aporalom Dipu Lamding Ottawa Joint Director Handloom and Textile Asai Hem Adungalong Women Working Hostel Akimi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Ing Puponlo Bang so aphi Anarlo Porphai Isipen Rat Amai Pi Pedoponsi Lumbajong Ahawar Kaching Thur Ason Keklem Kidam Ponji Lapen Kewangchi Lang Arni Keklem Kidam Ponji Aphuthak Chingki Chingwai Pedopo Bangso Amayalong Lumbajong constituency MAC Johnny Timung Methang Abay Nongpen Bang Phokep Hemipi Atumaphan Suripli Atangka Lapen Pekar Om Kiron Ajay Mek CEM Arideng Pen Ing Puponlo Lason Kemisen Asai Lumbajong constituency MAC Pen Keklem Teklongsi CEM Pentami Methang Abay Nongpen Hemipi Atumaphan Puthot Surikep Pi Pachir Pon Thuji Pusi Rat Athengno Lamchak Chipiteka Bangso Amailong Aluhiaman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Bida Singh Ingleng, MLA Dor Singh Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council EM, MAC Atum Pen Chenglok Penang An Ket Hekiding Atum Chetongdo. News Report, Karbi Anglong News Channel. Ami Karbi Anglong Autonomous Council Project Ami Bantulois. Protect MAC Homostate. Ami Unity, Victory and Prosperity Review আমি পাতিম বলে আমি আয়োজন কৰিছোঁ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এই সিদ্ধান্তৰ মতে আমি আজি লুম্বাজং MAC কনষ্টিটুৱেঞ্চিলৈকে পালে অহা 22 তাৰিখে আমি চুইপথাৰ গুৰুপথাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি হ'ব এনেধৰণৰ গৈ থাকিব ধনশ্ৰী আছে বেলেগ বেলেগ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে আমি যিটো আহিবলগীয়া কি আঁচনি কৰিব কি স্কিম কৰা হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে কি কৰা হৈছে সেই গোটেইখিনি কৰাবিলাকৰ বিধন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধালা চাপন আৰু ৰাইজৰ আগত আমি যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকৰ আখৰে আখৰে পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰত আমি কাৰণ যোৱাবাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে জানে 26টা সমষ্টি সমান্তৰাল হিচাপে 26টা সমষ্টিও আমাৰ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে 26টা সমষ্টিও বিপুল ভোটত ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ সহায়িকা কৰিছে গতিকে আমি যিবিলাকৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাবিলাকক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই সভাটো আয়োজন কৰা হৈছে Ini scheme kita bimbang hostel dulu, lapet ke isi abang ke hal asal hal dua petang hal, ada pen improve kono, lapet dah kan puji binong dia bang ke, mana lah tu thaglong pomo aciklo, pray Januari aciklo, ningkan kami rada pan penana sayang deng dah kepidui International Sports Complex indoor outdoor bang swimming pool or international standard lapen auditorium hall 3000 capacity Assam long 3000 abelang non ke pada Kolakshetra ta 1500 bed daga 3000 capacity tara langsung pada impupo lapen cenglok kaprek asayang dek keluar pen cenglok kijuna lang pen cenglok lapen ge kaprek asayang dek kang kudu pigi da international da laso stadium da impupo laso indoor stadium ta plus lapen bus terminal da impupo lapen ke track terminal da impupo lapen rong khelan long market complex da impupo lason daktar si ulang so abanaya club bola ta melai da impupo po lason sayang deng dopik kang piji tasimo chiklosi la bagian ang diman
Sir, itu Assam government then 1,000 kilometer. Assam Mala phase 2. Langsung ko kita yang gondol lah Karbi Anglong tu. Karbi Anglong tu abang ke Dokmuka pen up to Kruk Kohora. Dokmuka Balijuri lapen ke ako Romongwe. Kalau Sotowal ke Dengponen lah. Lapen ke Prabjin pen tender ko 15 Desember se tender pen West Karbi Anglong ke Boythalang so tika hamren lapen khandi dak di pudat sudah lapen di pudat sini kaple mom lapen ke hodan toal lapen ke pas dulu pen hulang kaitan kita matoal lata deng ponelo Lagi Assam Mala phase 2. asam na kan lila lagi mas skim Assam government Assam Mala asam mala festu ke deng khala ke muda dokmuka romongwe lapen ke 4 kilometer 84 kilometers total 300 crores plus lapen isi bangke homla festu bangke hala ke boythalang so tika hamren khandule to 67 kilometer choko Silonian Lems Achun Bang Akihai Welson Ingleng Bang Sopier Tepen Che Otanglo. Lakha Ingkoi Rapri Diopani constituency ke parlo Sangti Langso Langtuk Ingti Arong Amikar Karlitang Mary Ingleng Lapen Charne Sinarpi Asopolo. Silonian Lems Achun Bang Akihai Welson Ingleng Pai Kunia Chiklo ni Pai Krit Trok Arni Bang Sopier Tepen Che Otekangsi Halloween Adim Sangte to Endam Juilo. EC Ningduk Meme Alam Diopani constituency ke parlo pon Silonian Along Lems Achun Bang Sopier Tepen Che Otanglo. Diopani constituency arlo Sangti Langso Langtuk Ingtiarong Amikar Karlitang Miri Ingleng Lapen Charne Sinarpi Asopo Welson Ingleng Bangso Apir Tepen Che Otekang Tanglo Alangli Dengu Akeso Kacholong Lok Ajok Kedam Tang Hithiroi ni Aprang Pen Arodia Baptist Facility Hospital Bokajan Along Se Chilang Pon Bomlo Bonta Keso Ketan Pon Bom Ajok Puthot Raphael Hospital Along Se Chilang Pon Thulo Seta keso ke me angring kawedet ajok ICU along se lang pontulo. Bonta ko pai kilang no ajok pai kunia chiklo ni pai kret trok arni ada por pai kit homra achitim alom alangli kaching honai achor lapen asopo don rap jirpo do anatuma phan che o tekangsi bangso apir thepen Halloween adim sangte to endam juilo. Alang kachepa mo tekang lake alang lichor sangpi sevali teronpi lapen asopo ahir nong hirme ingleng lapen adon arab jirpo korte ingjer kedo anaphan alangli chepa mo tekanglo. Karlitang Welson Ingleng amahang ke tek lake 1988 aninkan there achiklo ni phai isiar ni mahang ke tek arong lake rongagora Ingleng arong along. Karlitang Welson Ingleng loka Charlie Duncheng lake Japra Langso Wopong LP School along Lapen Puthot High School ka Charlie Duntu lake Kikang Adong High School along Lapen Hadak Pensi HSLC chepa undunlo Laso pen api Puthot Higher Secondary Angdengke Dipu Government College along Pensi Charlie Dunlo Lapen Hadak pen Bikom Angdeng an Charlie Dunsi ka Charlie Ington Pon Koklo Alangli 2008 to 2009 aningkan MPES School alongta malom sophan assistant teacher sitami cherap dunlang. Langdam tame akehai Welson Ingleng alangli Diopani constituency alongke aningke me pik angbong pen alanglita inudlo. Lapen methang jutang jubadaphan lapen khailongri aphanta kaching hon pik abang. Anparta arnam akam anatu kachepaduk pik abang phubinong. Alangli SABF along treasurer arputa claim cherapdun bomlang. Welson Ingleng alangli non bangso apir thepen kache onangke Diopani constituency arat lapen Karbi Anglong arat aphanta akana hok thedung khangjanglo. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me